Kwa hizo wanama watukufu awonga mumbushironi kheri homlio sina ukamle au kamlingo raze video ndende tungadhani kemfubi na bembano ngo okoso kwa jana tifanya video na kahonesa ndongozi lo legitime shango jokaya mkomori yo mélanger tout et n'importe quoi mkomori kashindia vimisa ya fikiri tujua kanga mweshele yao ngapo siku na yo ngamuzishela uzontipi kwe e video yo yodorengwa ari lambudandre mwao mitsamba ndokajo vuza merde yoti ndi tsempudandre mwao ari tsindati suku bili tikaulila ukaba kama na mabo komi ujue mwananye matseva himi humjua alafu ya rwankode ya hafa nzuani alafu apre ukatina para naambiwa na tsuji kalme shana na tsorengaye telefoni direct na kufanya live na kuoneso kuna na hausi na tinati hausi unondo afa bana na hausi unondo namba ukaya bana pasinga lazima na ndia mwajipange ukakandwa parsa dwa mana mkomori faransa wanduwa jifanyile justice shande periodio na kauhamba periodio na kahambo kaya kamda parsa mkomori dwa mana mkomori ni lazima emarania wanduwa wa demander compte helu kamimi vangu samba ikane parsa mzima kabatukaba sho wakati na sakomori na tende na verifie na onaye population patraskana wakati mwinjinja tumdangu komori na ono andu donc c'est une raison ndazini toucher halisi helu kao samba ibano waporko komori watsuju hana ngo hunu ngamonezi wa jiriao ene tabwa mwenje tabwa maji etabu ya mahakama etabu ya wanango aralao hitswanga bonogozi zijirio pourquoi batso soulèvement ka wa komori ngonzo ajikombo henu siku wajuho soma bareni kabatsulalo shaheni mrugu juho henu siku ye wana kabatsoka tibolala ushababi ngojuho henu siku wana tijujuzi sema masuala yao ntipia tijujuzi sema masuala yao ntipia tipoze question shi na majama tsamba eba nsachirinda zi pourquoi ndo wanu na lenge mahala pia na nivana boga bo manifestation na kawana kanzande naone nso waona ne sema ngambaro kwetso henda bana na ntswele wa hata donc zanogozela zini shoke au kama sina mjoka miti dhamana minti na parti politique miti politicien samira yam komori donc puisque mira yam komori njaparoka ya mitira njaparoka na votewa njaparoka ministre njaparoka technicien njaparoka conseiller njaparoka hata mbanongo wa komori shami madama mkomori rayam komori na dachi ya ukamu wana titsanga hemba binjo ushinda haruma makaulu haruma msomo haruma rogo zinji za menderusu ni za hensi point bar afosu kwa jina tifanya video tikahone saukaya obane komori asu ilikwezi bwatukufu ekayati wono mruboko ngena parti politique wotira nyamba himkomori simple kungasumabo kawera ya mkomori shawoyi mrulona parti politique ambao rija na ilarifu emrutsena boko hatsanga harumwa omjoa azali ya jasi semizi harimwe masiwa harimwaze asizi harimwa ndongo zinji emrotsika home critique na kaoni sokaya ekanga wena bahanua lazima nde wazimo mro ti Senegali wala ti Mali wala ti Burkina Faso wala ti Jidahobi na Dahobi tinze biyo se Komori wende wazimo mro waupata hauka hutsanga hutetselea hatamba ngojo kazandu maharo siabezo na kambazo jana video wengi yabo tsado nzirejezo nsipia shale oti ono mhuangu ke ukafaransa hajimba eswalihi ngwamboka ya rajali wewe nsuyo hunriha wano hambawe parisa vama na politiki mkomori ngojo mfenja ule ongo vironda komora rukwa tsujwanga wenda huvi wanuka jasamba ishiabu hajimba eswali mimi si politicien monsi mira ya mkomori utinifanyise na ilarifu hauke ilarifu ola politicien mkomori ola juriste mkomori ola mwana mkomori ngena nukutandaro zimbilinga enzimanga miniyo hokami mwana mkomori bangu sheza adunga njaparo kana vwamana ya usanso kangami
amina parti politique na wandu wandunga nenda armwa election haunja paro tsanga ya ukatsimilia asiz hautsimila politiki ya mru fulani tikansi yabo minao hauwana hautsanga nuwa komori wangamiziwa na komori afanyulwa betizi shanga mmonao kaya yeye hata haswa maha ya ukaya ekaya yabola mwanadamu sema tijao kuna ujomtsa haswa maha wa komori nganzo wende komori watsaho waswa maha watai au kaze nongo wazifanya taleongizo yabo abo sa komori ndi wabe utijuhe habari ngwanzo ndi wabe emajaya yalo Senegali da Senegali okwatina bezwe naye tudo na bokange avoka bakati mahala baloma maavoka wa lo terme pertinent hama mahala hama Senegal kabati maavoka wa lo pertinent hama mahala hama Mali okwatina bezwe naye mimi asa place jomboka na mwemeranzi nyinyi do malazimu mje munsedie hauka nyinyi sinku nganyina wandu wenji wasoma walona mvu walona influencer mwe dunia na mje mwansedie dati tamro hatu haukaya tikanaif wenn mal auf zu schreien soll das von Scheiß ngeabo na mzidi hunswami hibamiti tamro haukati tsanga haruma asizi komori tsandanga mjo sankada wandu ni wasfikishie kawa baze hanyonga ukontro omro wotsutia na bonge lazima ndrejei kanga mjo anzanga mjo mosedi yeshanga mrejeo masiwani nende na wanenzi mumro yani joka ni hundana zini hunda banga muhonozi ndo wa komori abani joka wa hunda kazuwa hunda minao amjina tsanga yemina we ekangwa lao na inga mjola na iminao ekangwa afungwa nga mjofungwa minao ekangwa akogizana mjokagizani minao ekangwa akona nzanga mjokana nzami nao ekangwa akona nyora mjokana nyora minao yabo ngamjo subutina bekweli abo mwanadamu mtukufu mjamalifu shawe buhaji mbaye swali hii manendo ngoti droit de réponse heni johuja roma ze réseaux sociaux jamba bui au bla sabengo fanyo droit de réponse haukango à un moment donné woto ridiculiser pour rien ça sert à rien hauka dans le sens yo kananzo elewe ukaya usifani serija nami haruma daraja ya politika ukaonge na parti politique ou politicien engagé mbili rija wa hatanga homa siwani no wabaki haruma utsovu no wabaki haruma izo mjoka hanza mlo pare mtsingo manifeste rija hatanga yabo ketsu tosha swama haya hanywanyi nge lazima soma siwani yendea wane wanduwa mmone wana wakati landu wa jomswamia kwa kana humswami shwandu ngwa mmona ukange ofro komori hula ya kanti ya chererea ya renga mikro na media tasina mtsana na masihu juma tsamba wandu kange lazima ndo wafenja na jiju ambati jonga rjo mkazakaro yabo kuna mfanse mruna karajali uwaharo wa madhambi menji uwaharo wa dhama na zinji zilo jona bekashaba lo lamro avoka wanya fulani wala nya fulani manungu hadondo pourquoi ratsumona yaka engagé haruma yembwana haruma ze zentiniza hauha ani afanya interdiction de territoire rijaha zilo atsenje komor rijaha batolwa are yoka are rijaha katina ruhusa yonjia arme komor comment ça se fait que rija yatsu participer ya wana ya kabo haukaende mongoni yatsongezo wandu wenji hama Dr Salami afungwa awe lazima yake abo yamdanfi beshe gratuitement katutatara likome pourquoi yatsu wana ya kayabo no ya kamwe procès ya sambi pourquoi yatsu wana yafanya procès harmandu wa ulwaya no radio verite no mochu no salimu no feswali no gazon no andu wonti pia na boye juriste alafu ngo jamni bazema tsona mbio kabo ngwendo Senegali shabalola olange na ndongoza he arengwa hula yafanya uwo mwaijo oletso tembo wa jau basi hanza jirede panafrika wandabo chauti jodo amboka wewe baho kujaparo kada hubini wa kaulila wambokaya arewe parsadaman emindo komiti mtsina parti politique komira yam komoriba komiti na engagement politique kaminja njaparo participa mu assise njaparo kama gouvernement njaparo amena mvoti mbufulani emingo nifanyisha ngo wali raifu yatifanya mais il faut pas comparer l'incomparable et maintenant comme faut peser ces mots Bouhadji Mbaye Swali c'est pas comme ça
quand vous réfléchissez avant de vous faire le droit de réponse, ben à un moment donné vous se ridiculiser. C'est pas comme ça. Oh non, c'est pas comme ça qu'il faut se ridiculiser. Bwana panafricanisme et panafricain ngari wana usonti pia. Rijuhanza kena wana jagoita. Janzar kena wana jada jeje bana taure. Oh no, janzar kena wana hamando ani wana wenji watukufu wa jamalifu na mwaneze ndo kwenye tukufu jamalifu zifanywa Mali wa horengo warenge wafakua wana uhuria wa hao. Mali ngabo maji ngabo mwenze wadumize mfaransa wakreye lang officiel wafanye mapesa hao ngono wafanye ekonomia hao ngo preparewe armée hao ngi superpuissance militaire warenge superpuissance kreye coopération za nyumeni wadumiza tajuze munissement ne yonde ONU wadumiza wende zao hawakawala wachoi ye Mali la de fierté he Afrique bwana yongari wanao ngamu wano henu siku na mi hao amjwanaje dekanga mtsango dekanga mpublier zila fikra mshinjiza ho wandu wao shanti nojo publier hauna none ale la refrija ya doka munziani akefarji yake ule na hula nambari ngufanyo ndini soleneli ya Mali na hula pia na bonge mongo nandu watu omrolo komore uvuao rija handazi ngaraba heshe biriti hakupata nyabo mba jugo mziati patso omruo kujombaza mfia bonge yabo il faut pas mtsodobo hanyo en permanence avant de réfléchir. Rija n'est pas comparable à Karajali, hazi la responsabilité politique et juridique ya lonizo. Mbuka dom compare parce que njaparo kana responsabilité politique Komore na kapati mahakama na boye mru wa mahakama aboye no katajuna mahakama rarilo gelazima ke ofro yatikaze nyungu Mali hawakaze nyungu Faransa havuzo mro Komori hujaudo habokaya hujaudo habokabo hafanya declaration hata haswama bata haswama no Komori wafao hata haswama no Komori kwa tina mahakama hata haswama no Komori kwa tina mwenje hata haswama no Komori kwa tina lapitali kwa tina lekoli hata haswama hana bo sambinge pirizo hata haswama na Dr. Salaminge pirizo hata haswama na bo feswali hafu mutu hafu eze no koizuma national zirekebisha na bonga na parti politique ombra politique zabari ya pourquoi ze asiza kautsongeza ze legitimize no kuzijiro Komori ya taleo na izo adali furijazi tanga akawa responsible politique wewe bahaji swali mbaye swali ngo subutugu do ambokaya ngo niko droit réponse bat critiquer baby secrétaire bien sûr quand vous mbo critiquer wa hojajabu ande France adora bienda Mali hawera bienda Burkina Faso hawera bienda Senegal hawera bienda Turki kwanza kama ngejofanya delu zembiazira ndai Komoro hoswami hirija ondo pado hangu mimi hoswami hirija lazima ende Komoro ende ave emajaya nezenkudi azivuru za Komoro yarambiwa atawa ondo mido swami hirija hangu njo paro mwamini nsutsa hauchwai wala nsutsa haunafiki narijua o emishenze wandu wawonti pia wazifanya la réunion harumando kozinji walembezwe nkomiyo wazingarwe mashishone mfaransa wende so amabuzi watsingopula kawa enda Mali wapula ukimapiti wandu wawoti pia ngwapula ukimapiti ngarizijuwao kimapiti ngwabe hwar mwende ni asanko ardi wareje hunu wende wamba sanko ezanoko wala mapiti mimi j'étais à la place de Sanko tizabaranze hale Sanko tsabwandu wa Sanko tifanya discours tsabwandu wa Sanko na mdumize rija beshi hamba katu tasale ringu tsa umtu anzaone hala tele na mumdumize da uongu jo uruma upiti owandu wa Roma double face double jeu wajira ndoma panafricain wandabo wapara wende hula wende warezlo hunu wajanizo hunu hako wanende misenje wazimbili wazamezo mashishio ni mfaransa misenje wayirende la Réunion wayirende mahala hunji walembeziwa jelu kanga mjwao ka ministre des affaires étrangères wa Komori womru asisa mishenje minji ababasa halembezwa le shishio heni karatasajo ni kwa ya sinye yengu josinye beshengu huzwe Komori kamili omuhimu katwanza fepirizo eba ngabo mtsidoja mwerede wa Komori wacho aikanga balwa fumato timji madami eba ngabo hajimba swalihi usicompare rija na arika rajali ya kamahala kaulila hauyambe parsa mdungu ekarajali wondo kokaja parokana dhamana politiki ekarajali wondo kokaja parokana o contraire ngam Komori bali wenjingo ajibo kanga mikomori ngojo kanga mikomori bwajimba swalihi ngam bongozo bure ngam inove
ngamina alimentation générale Komoro abongo jwamba shezo faida zao jote faida zao Komoro badi bala beshe mafura kayatsi mafuru wa Komoro kwa doni kwa bure wano mafura wandu kwa doni kwa bure wandu sohula shaika kayatsi wandu lembela pia abongo kwa jambo kaya injoba station ya essence yo faida hai ejoba alimentation générale yo faida hai ejoba centre d'éducation faida hai yo doza ngabando hazo wafanya hazo ngabando abeyao ngabando hosao ngabando bon ma réception ngabando afonja ngabo mécanicien wale wala mo maintenance e wando wonti pa fanyo hazi walibao e abonja inove e wewe mbahajimba iswali wajaba kifaransa e mbahando ngolonio droit de réponse e ngodanika droit de réponse ni kamdumberu hali droit de réponse yo butamdu hazini droit de réponse yo ufanya ngoinde ko droit de réponse yo kefanya tamadi droit de réponse yo kabo de maijo e hanya yule waure no pepo mwinji umuhimu na kanga mwanzawe Komoriba sauhe na mwende Komori mde mwafanye tijamba kifaransa mdu fanya droit de réponse ba droit de réponse ke piha ke hoho wano wala ke patawano droit de réponse wo pepo ya makaulu kakaraja la kamala kama makaulu shakaraja longo Komori abo ni kakomori mitsambe zitsohenda tsambeze ndawo shaka mtsumanza nadoka nga utsinzo muru ahenya fulani mda hero adanya fulani mda hufanya fulani ngo tsanza ni dazali hauni denya fulani ni poni mbeshe mi kritika azali ngam kritika azali dans le fait que azali ngono nge président de l'Union africaine an africain jamro Kongo Kinshasa yangamia ngamona uzijiro hiyo shawa kubaliwa tendezwa jana mbuzi wabiri wende Ukraine wende wasifanya sinema hiyo ndio mna no la comédie wandrabola ya no ma president ukola tsone ma president ne oksida hende hula ba Putin kutswa vraiment shopi wanyongo wenzari ngendo ha Putin badana kango jo par impression de Putin ngo ne Putin George Bush hauze Clinton hauze ji mna Makiro no wadunga onsi pia jo abaka nyimli na mrohabo mulizanyi ko ya jo hambaze bambola wajo hunjiliwa wano wanyongo wenzema wajone ma prefet unjiliwa wanyongo wenzari ngendo Ukraine haungendo risi wongusojwa na mabindo utojwa na kala majunia yasojaza mafuri hapa maiti wanyongo wenza wendoza ndo vingu koporo wao ni kutojuonea hakola ndo kwa tuji respect amoze ntizao wote ndo walona sovereignty ya kweli walona mapesa ya hao walona politiki yao shawandu waloma prefe waloma ginyoli wa rumao kana mwende haya na msaramo de Ukraine mwela wa Ukraine ngamjamu ya msaramo de hula wana sha ikao kweli ma responsable politique digne de ce nom wakana sheo wajohun sanyiha wende wa hifadhi ya Kongo Kinshasa batungufa wano wende wa hifadhi ya Sudan batungufa wano wende wa hifadhi zembwana zilo amwe Afrika none zenzane zenyora wano demesha bora demesha mai dezengo zijiro amwe Afrika kamili haukawondo waziti ya wowo haukawa wowo ni maginyoli mapreference ngoruma webulia ze multinationales jaze raba ze maliza hizi za hao weni kawando wo hanzo maprefe yao wakando wakamadinyi wojuhande watse suluhu na swama hamahala wando wojunda tende wave emajaya nezenkudi ngono no mafitsi no madzimadzi no lavu ngono no bishi ularumazanti zao me wadi wazoka wo wandu boko hani mamre atsorenga wande wa Julia ya wajaza mama junior ya wabalio kana msebonti wabulale junior na hai namdambia mje hapo Ukraine nafanya na mafoto okay namjara moya mvio namjara moya majuni hadi wajuswa tena msebonti namjabo mwende ha Putin anafanya wotuna komsola tana batani ils ont comme critiqué en permanence à la fois après yale manabo kabo hajimba iswali il doit réfléchir avant fanya droit de réponse parce que kaya rija no jwa humienga miti juyenga mndo yoke jahe ya mind nangu katso mfanya betiz mwana za mafiti Hamabdal Abdul Hassan za betiz azifanya ya ukahaja hani filme haonezo ngoni fanyao hajuhenso abili hansanganya ramira mzaza hangura ronzi pia hakawade hawa hansi akwa pano waseno heza abangamje komvu kwatso promisa confiance akamtsona kelo seho amtsona kelo seho donc ebangabo rijema nsujo mswamihi paka repare atibwe hanya na batita aswama na repare zembia zere de Komoro yatijado ambo kashare watazama hambo akomorikari wa mswamihi mrube hurende na ineze nkudizila wazijeza belangizo abataba ha eswama habo kawande uzibe siha haungondo wawane upuo pando ambokaya amanzoni biro pando ununi ushileng dubeni na rezen kodizila haukaza na minazitia na mimongo na ruwa kauzitia njanda naelewa basinga mwendo nina zizi shafti jodo baki
huvuzo mro Paris utaze nkundu tsetsele yari mwanzo tsetsele Komori mutsolo mazini kuna upiha kuna uhosa kuna fanya tamaroko jofanya donc ebo ngabo bo Haji Mbaye Swalih nge lazima udu fikiri ngewe damu joke connexion yo jo kamru jo kanio bure me oda hunyango misi hanio bure awonso jodo jahino wakati nifanya droit de réponse inutile qui sert à rien. Il faut réfléchir avant yo kamra himilemra ba droit de réponse ba elare furija henamna yaliyo ya kai responsable politique ya responsable dans le domaine ya et juridiction emruo harwada rakinku shaminja harwada rakihata harumwe Komor tsotso kamiranya na raia yotsanga haruma fikira mshinji yotsanga haruma ankiba yotsanga lezo ngizonga mzifanya ngamudo maswati ntisanga tiserje hu abo tunamboka umwe ndo masiwani no kartsu helewa kutsamwe bwana dai muhana bwana au muhana mafiti muhana datani na msalata hamba bwana ekamkana bwana msina moyo na Komoro yulo terrain de rompira gwanzo koturbindo rampira warompira do sura terrain ekangwanzo rempira gwanzo kena bwana ile Komoro do ni bwana General de Gaulle wa haka Londres ba General de Gaulle la womsalata ila batani wakawane wakufanya resistance wa waka Faransa ngelazimu ngoma izino hom Tanzania donc ebanga mtilo jamwe ba Komoro maganya bwana dai mwana bwana dai bwana nyai ni bwana ufundo mlonio je suis désolé yo sende bwana ritao heni wanzo bwana na pashiam vya Komoro ende aoneneze nzaya ende aonene uchamfu ende aonene serikalimbi ende aonene mahakama mai ende aonene legiza ende le pitalimbi deze parembi heni wanzo bwana nende yawane ba Komoro ngabo bwana zinjo ziwana kangabo tabana ngabo nzaya nende yalime yo bwana saizinga kangabo taba manje ende yatemba pano sole ribahano abo wana na bwana kangabo zilikoli kazitsina toli ende akazemba toli abo hawana na bwana zimbana gizo zinji Komori kabana utswa bwana ya huyi wana Komoro shamba sijaba kifaransa hado hada wandu norenda andu machololo ani mlauno